Ngishonile Mbukeli angikuvuse leti ndzabeni telwimi lesiswati la ku SABC sitethula icathathasi se Auckland Park eJozi etindlini tekusakadade SABC sibongeke ukuthi ukhethe thine ake sibuke lethamba yembili lomuhla. The best ways which we shared with the African National Congress were really focused on how we can grow the economy. The PAC yesterday held a constructive meeting with the ANC to discuss the current budget framework. I-ANC seyiqalile ukuxoxisana naletinye tinhlangano tembangave ngetindlela letingendiwa kugwema ukukhushulwa kweVAT. Comrades, as we commemorate the assassination of Comrade Chris Hani, we also honor Comrade Tambo. Lisekela lamengameli Paul Mashatile lihole umbungato weminyaka lengemashumi lamathathu nakubili lomuhla solo kwashona Chris Hani. The next summer game, ngithema kakhulu ukuthi soyenza more. Because even before kaze saluza. Umtimba lophethe imidlalo yema Olympics alabakhubatekile uthi utimisele kutfola tindondo letinyenti kanye nekutfutfukisa lemidlalo. I-ANC seyiqalile ukuxoxisana naletinye tinhlangano tembangave ngetindlela letingendiwa kugwema ukukhushulwa kweVAT. Letingxoxo tiqale netinhlangano letincane ePhalamende letisekele loluphakelo timali evikini leliphelile. Tinhlangano iBosa, Action SA nePAC titfulele i-ANC tindlela letikholelwa ukuthi ke tingasetshenziswa kanti titawutfunyelwa ehhovisini lemgcini mafa wavelonke. Tinkhulumiswano ngetindlela letingendiwa ukuthi iVAT ingakhuliswa tiqale kuleli viki. Bosopolitiki kanye nemgcini mafa bamatasa abafuna ukuthola tindlela tekwenta imali kude kuvikelwe ukuthi ingakhuliswa iVAT. Umholo webusa Musimanyane uthi tinkhulumiswano tale nhlangano yakhe ne-ANC tibe imphumelelo. The best ways which we shared with the African National Congress were really focused on how we can grow the economy, invest more in productive assets. We looked at the best ways as to how we can increase revenue by amending legislation that would make online gambling and sports betting a sin tax which would accrue more revenue. I-Action SA imile kulokungahambisani nekukhuliswa kweVAT lapho ende khona lobitole ukuthi i-ANC kumele ime emavini ayo ekutholeni indlela tekutfola imali ngaphambi kokuthi kushaya emhlalulunye kule nyanga letako. Lenhlangano endolubitole ukuthi kwehliswe boholi balelive njengalenye indlela ekwehlisa kusetshenziswa kwetimali tesive. I-PAC nayo iphawulile ngaloluphakelo timali olwathulwa yindvuna yetemafa inogodo ngalapho ithe khona kukhushulwa kweVAT akulimati kuphela abadla imbuya ngeluthi. The PAC reject a tax policy that burdens the poor. If a VAT increase is unavoidable, it must be temporary, targeted, tied to real structural reform that address corruption, inefficiency, and elite tax evasion. We don't support a VAT hike that deepens poverty. If implemented, VAT must be reduced to 14% within 3 years, tied to fiscal discipline and anti-waste measures. South Africa loses billions annually to corruption and waste. Fix the broken state first before squeezing more out of the poor household. I-ANC yachubeka nekuhola tinkulumiswano letinye tinhlangano tepolitiki ngaloluphakelo timali. Sikubutile Mbukeli ukuthi kulendzela kwenyuka kweVAT nga 0.5% ngumaphi emasulo ocabanga ukuthi angasetshenziswa kugwema lokwenyuka kwayo. Umbono wakho uyalandzela. Uhulumende wethu fanele balewe 0.5% yeVAT uyiqokelela kubami bangephandle abanamashishini apha eMzantsi Afrika. Kwenzela baba abantu bangomzantsi Afrika bangabethakali kakhulu. Umsakazi awekho amanye amasu angenziwa. Uma nje uhulumeni asahlule ukuthi bahlalisane bavumelane babonke angeke kuze kulunge. Ukunyuka kweVAT ngo 0.5% awabona amanye amasu aphelile ngobani namaqembu laphikisayo sagcine ezivumelana nalo lolu daba. Ngicabanga ukuthi enye indlela esingagwema ngayo ukunyuka ikakhulukazi kweVAT yikho ukuthi kuqedwe ikakhulukazi amasekela ongqongqoshe ngoba awukho umsebenzi wawo okakhulu kuphinde kuncishiswe namaholo ongqongqoshe. Angeke sikwazi ukuyivimba i-VAT ukuthi iyenyuke. Sekungaba ukuthi amaqembu lawa ku-GNU awesovotelayo iwona angakwazi ukulwa esilwele inganyuki i-VAT.
Lona ngombono wembukeli, i-SABC ngeke yethweswe ukuthi iphendulela ngawo. Kwenyuka kwenzela yempahla lethengiselwa iMelika kunemthelela lomubi emikhakheni leminyenti yelive kanti kuvetwe njengelinani delisetulu kutekuthengiselana kusukela nga1930 emabhizinisi asemakhaya ashintsha indlela lathengisa ngayo kugwema kulahlekelwa imali letinye ke tinkampani letikhicita liwolinji tiyekelile ukuthengisela lamanye emave kugwema kulahlekelwa emaphaphu yehlile kancane njengalokho bengameli welemelika Donald Trump abametele ukuthi lenzela itawehliswa ifinyelele ku10% emalanga langemashumi lamane ngemva kwaloko ke tawuthathwa sinqumo. Kwenyuka kwentsela lekhokhelwa nakungena impahla lechamuka emaveni ngaphandle kuba nesandla ekwenyukeni kwenthengo yaleyo mpahla lesuke ingena kulelo live. I-tariffs ezi-imposed yi-United States against i-South Africa zizobangela into yokubana i-economy yase-South Africa isokole. Lolu shintsho kutekuthengiselana nangalendlela kuthengiselwana ngayo umhlaba wonke jikelele kunemthelela lomkhulu kubomasipala labafana neNelson Mandela Bay. Bonjinga lwati bathi tinkampani letinyenti naleto letingathengiselani ngco neMelika titawucala kuthatha tinqumo letitawuvikela impahla yato, imali labayitshalile nelizinga lemsebenzi. Very concerned about how that will impact us because we are a manufacturing-based economy, very reliant on the automotive sector in particular, and that sector has been hit quite hard. iMelika itfwese iChina intsela ling-125 wema% kulandzela kutiphinziselela kuleyo beyibekwe ekucaleni nakukhishwa simemetelo sekucala. Kanti lokhu kushiye labanye bakhathatekile ukuthi lokhu kungahle kube nemthelela lomubi emnothweni nekuthengiselana kwemave emhlaba. Sihlalo welcommittee letekuvikela eParliament Malusi Gigaba uthi awamukeleki ukuthi umbutfo wetekuvikela utfole imali lengafinyeleli na2% esabelweni timali. Uthi lokhu kusho kona ukuthi leli alikadimiseli kuqinisa tinhlelo tekutivikela. Gigaba bekakhuluma emhlanganweni nebetindzaba ngaphasi ke welcommittee letekuphepha eParliament. Uthi akwendi umcondo lomuhle ukuthi umuntu wetekuvikela unikwe 0.7% kuluphakelo timali. Njengoba bekulinzele ukuthi uthole lokungenani 2%. Uthi kuyakhathatha kungasekelwa kahle kwetimali umuntu wetekuvikela. But it also undercuts the defense industry's ability to increase production and absorb more people, thereby creating job opportunities. Lokunganikwa kahle timali umuntu wetekuvikela kulimata kusebenta kwawo. Without the required capabilities such as the Roy Falk attack helicopter or operable Gripen fighter jets, the ability of the SANDF effectively to defend South Africa's territorial integrity remains in doubt. Gigaba uthi basamele kuhoxa wetinhlelo temasotsha akuleli lase DRC. Of critical importance for the committee is how the members of the SANDF and our prime mission equipment will be secured and returned to the country, especially in light of the volatile and unpredictable nature of the area in Goma. Kunelubito lwekuthi emasotsha asite emaphoyisa kulwisane nebugebengu kuleli. 29,000 people die in the hands of criminals, whilst we have the National Defence Force, whilst we have the police, whilst we have the intelligence. And this is a cause for concern because what it means in a constitutional democracy is that for any negligence in a constitutional democracy as a form when a system we chose, the state can be held liable or can be sued for negligence. Gigabana lehwete bagcizelela ukuthi Africa kumele ichubeke nekulwela sihlalo esingenamkhawulo kumkhandlo tekuvikela kumhlaba uhlangene. Lisekela lamengameli Paul Mashatile lohole umbungato weminyaka lenge-32 lomuhla solo kwashona Chris Hani. Lo mbuthano bewubanjelwe endzaweni yesikhumbuzo endzaweni yaseSabalele eMpumalanga Kapa. Wekukhumbula Chris Hani Mashatile uthi intsando linyenti ingcono khashana libandlululwana nobe icekelwa phansi ngohlakano kunika amathuba ngebuhlobo nebusweti.
Mashatile uthathe leli thuba ukuhlonipha letshikashikite emzabalazo letendlula emhlabeni engakafiki inthando elinyende njengemengameli waphambili ne-ANC Oliver Tambo na Solomon Mahlangu. Comrades, as we commemorate the assassination of Comrade Chris Hani, we also honor Comrade Tambo, who led the ANC and the mass democratic movement until his death in 1993. Tambo's death concluded what Martin Luther's prophecy indicated, that a promised land would be reached regardless of those who led the struggle. At all times, we must remember that our freedom was not free. Nobulawa sakhamuti sasePoland yanuzwa luzo ngalelanga ngeminyaka 1993. Ukhujulwa kakhulu ngekunikela kwakhe ukuqinisekisa ubulungiswa kuphela kwekucosela ngokwebuhlanga nenkululeko kutemnotho. Hulumende usetinhlelweni tekuqinisekisa ukuthi emaheke akuleli langemashumi lasikhombisa nakunye aphephile njengoba kusonzela emaholide eliphasika. Indvuna yetasekhaya Dr. Leon Schreiber wetfule tinsita letibita 150 million wemarandi letisebenta ngetebuchwephesha letitawusita kulwisana nebugebengu lobenteka kulamaheke nasemingceleni. Dr. Schreiber bekapheleketelwe ngumkhomishana wetemaheke lowetfule tinhlelo labanato lomnyaka losetulu. Ugenene tingcinamba temaheke lokutshala kwebuchwepheshe lokubite tigidzi temarandi kwethembisa kuvikela emaheke kulwa nekuthengiselana ngalokungemtsetfo nekucedza kungena kwebantfu bangaphandle ngalokungekho emtsetfweni. Lobuchwepheshe bufaka ekhatsi ema-drones, emakhamera ekuhlola umtimba nalokunye. Litiko letasekhaya lithi angeke libe nashwele kulabo labangena kuleli ngalokungekho emtsetfweni. 215% increase in the number of attempted illegal crossings by undocumented persons that were prevented. Phepha kulamaholide eliphasika timengemumo kuwo onke emaheke. Nyakenye ube setulu umthamo wetimoto lokuholele ekutheni lababuke kusebenta kwemaheke babone kunyakata kwetimoto lokungetulu kwetigidzi letingu-1.1 esikhatsini lesingetinsuku letilishumi. Kusukela mhla tingemashumi-26 ngeNdlovulenkulu kufika mhla titine ngamabasa. Possession of valid travel documents, adherence to all border management laws, as well as cooperating with officials will ensure a smooth as well as more efficient processing of all travelers. Yapato utsi tinhlelo tekusebenta kulamaholide eliphasika titawuchubeka kute kufike isikhathi sengcungcuthela ye-G20 nemaholide akhisimusi ngengongoni lonyaka kute kube lomnyaka lotako ngabhimbidvwana. Kuletinye nasibiya ititolo. Tikhungo letinzatfu letingaphasi kwesigaba semfica kumtsetfosisekelo titawusukumisa luphenyo ngesijubo lesakhishwa inkantolo ecaleni lemfundisi Timothy Omothoso. Asiphinde sikwemukele esigabeni sethu sesibili setindzaba telulumi leSiswati nawusanza ngena tisekhona hlala nathi. Tikhungo letinzatfu letingaphansi kwesigaba semfica kumtsetfosisekelo titawusukumisa luphenyo ngesijubo lesakhishwa inkantolo ecaleni lemfundisi Timothy Omothoso njengoba ke kusatawucaciswa ngetindlela letawulandzela nakwentiwa loluphenyo. Likhomishana lemalungelo eluntfu, likhomishana letekulingana ngekwebulili nelikhomishana letemasiko tenkolo netilwimi afuna ukuthi bonke labatsintekako kulelicala batiphendvulele. Uyachubeka ngabadwa kwesincumo lesikhishwe ecaleni la Timothy Omothoso njengoba tikhungo letinzatfu letingaphasi kwesigaba semfica kumtsetfosisekelo tihlela kusukumisa luphenyo ngalesijubo senkantolo. It is therefore imperative that we independently interrogate the gaps highlighted in the judgment and then recommend measures. Our most important people that we'll be inviting to the inquiry are obviously the victims, obviously the institutions, the various institutions within the criminal justice system, civil society, and we'll invite all interested parties from the broader community to come
and do submissions to the inquiry. Lelo loliconze kuvikela bofakazi kuleli nalo luvetwe njengalelo lelihlulekile ekudlala lichasa ngaphambi kwekhishwa kwesinqumo sa-Omotoso kwadutshulwa kwabulawa Pamela Mabini kanti ke nalesinye sisulu kulolidzaba Cheryl Zondi kuthiwa ke naye amange aphathwe ngendlela lefanele. Lomunye losinze esehlakalweni sekuhlukubedwa ngekebulili esontweni uphawulile. I applaud you for saying you're going to have the inquiry, but this also will it not also cause another form of secondary victimization to the survivors and the victims of Omotoso, not just him, many others who are victims who have been in the situation of Cheryl Zondi and the victims that come forth. Kusengakacaci ukuthi ingabe ngusiphi isinqumo lesitawuthathwa kuya embili. I-National Union of Public Services and Allied Workers isole litiko letekubusa ngekuhlanganyela netindzaba tendzabuko nelitiko letempilo eMpumalanga ngekucekela phansi tisebenti letisebenta ngaphasi kwelihlelo letempilo. Le nyunyana ibambe umshuco lamuhla ifuna ukuthi letisebenti ticashwe ngalokuphelele. Letisebenti tiphikisana nesinqumo salelitiko sekufuna kunqamula tinkontileka tabo. Umgwaqo upendwe ngalokubovu kushucelwa kuye uthula incwadi dikhalo letisebenti tifuna kuqashwa ngalokuphelele tisikade tisebenta ngaphasi kwetinkontileka letiphelelwa sikhatsi kanzi sekuvakelene ukuthi letinkontileka tingahle tingavuselelwa lokutabashiya esimeni lesibucayi bangakwati nekondla imindeni yabo. Inyonyana lehola lomshuco ithi eteyabiyela emuva kudzimade kuhlangabedwe timfuno taletisebendi. The health department, we want immediate absorption of community health workers because there's a long-standing resolution in council that these workers must be absorbed. So far, the only province that has complied with that resolution is Gauteng. Letinye tisebenti tithi sekwenza iminyaka lelishumi solo tisebenta ngalenkontileka ticela uhulumende ukuthi aticashe ngalokuphelele. So sikhathi esikakhulu solo sisebenta la ka CWP solo singathola lutho bantu bahola bona le 1060 ama supervisor athola 2.7 so lokho kwenta ukuthi nemuntu angakhona ukuthi aphile ekhathe ekhaya. Kusenjalo litiko letempilo lithi lisetukwalo loludzaba loluvetwa nguletisebendi. We recognize the hard work that the community health workers are putting into the department and making a huge difference. However, we're still working on the conditions of work, on how we want to absorb them as permanent workers and also allocating enough budget to ensure that they are sustained. Lamatiko omabili aniketwe emalanga la14 ukuthi aphendule. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutamidlalo iSpecial Olympics South Africa itimisele ngekuqhubeka nekutfutfukisa abadlali labakhubatekile kungabazi eAfrika. Kuleli viki lenhlangano beyibambe ingomfa eCampton Park eJozi. Badlali bakuleli bendele tibuka emidlalweni ama-Olympics alabakhubatekile eTurin ngesikhathi bonke baphumelele tindondo emidlalweni ngamunye lekuyindvu yokuqala eyendeka kuleli. Chanel Swartz. Kule ngomfa ye-Special Olympics South Africa lebeyibanjwe kuleli viki bekubuka kabanti emasu netinhlelo tekutfutfukisa lemidlalo. Badlali labanyenti babuka netehlakalo tekubandlululwa kepha lokho ngedwe kwabavimbela kudlala imicudzoloneni lemikhulu. If you were to ask someone with an intellectual disability, an athlete, and say, why did you sign up to be a Special Olympics athlete? It's amazing that they all have one answer. And that answer is that I signed up to play, to have fun, because that's what they're missing. Emcudzoloneni wanga 2023 kule Germany eBerlin le laphumelela tindondo letingemashumi nasetiphelele lenhlangano ikhona lokusila kuleli litawudlala kangcono emcudzoloneni lelandzelako. Ngaleni manje sitholile ezi6 nalaba ababaleki aba for ice skating amamela aswathola i6. The next summer game ngithemba kakhulu ukuthi soyenza more because even before akaze
saluza. We always asibuye ekhaya siphethe something indonda. Lomunye umqhudelwano tawudlala kule Chile Santiago ngembala nga-2027 liqembu lakuleli lithi lifuna kwenda letibukwa kule midlalo. Tikucala lapho ke talomuhla asiphindze sihlangane kusasa endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako. Kanti ke ungalindzela letinye telwimi lesixhosa nakubumbana insimbi yesikhombisa kuyo lengudla. Ungakhohlwa sikhona simo selitulu nento zakhe Mathebula ngemva kwetitolo ngisale kahle. Ngetational ngena nzabatalo kanjalo ngetational nginaso simo selitulu sibonga kakhulu ke Gribeka kanti ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula mawubuka ke lati ifunza leThekwini nelive njengoba lapha kuye ke la 30% kakhulu kati sifunza kwaZulu Natal ukhuphukele empuma ngalelive kanti ke likhombisa ngibonya ngemafuma ungena ke la kakhulu esifunzene ke la iFree State kanti ke mawehle etfunza leTshona live ngola lomuhle likhombisa ke kubalela mawubuka ke incenye esifunza ke la iNorthern Cape kanti ke naselangeni la kusasa asesekhona ke la mathuba emvula lapha ku 30% mawukhuphukela ke la eMpumalanga na 7 lelingbomakhelwane bethu Kingdom of Eswatini kanti ke mawungena enkabeni live likhombisa ke ngibonya ngemafu lethu nzawo letoko livulile ke la etfunze lethu eNtshona live kakhulu kati sifunza ke la Eastern Cape kanti ke asekhona ke nobeke isekhona ke naleyo ngungu lokhombisa ke kukhasa phasi lethu awuba khona ke la ekakhulu kati elangeni la kusasa ekseni kanti ke masibukele amazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kati kusihla namuhla masibuka ke la sifunza ke iGauteng akhombisa ke kushisa nekufuthumala mabuka ekakhulu kati boCarltonville nalapha ke Pretoria hlelo ku25 24 Springs kanti ke nangale Bronkhorstspruit ihlelo lapha kuye ke la 24 kanti ke sifunza iLimpopo ngolo lomuhle mabukwenza lifana nabo Liphalale ihlelo ku26 boThabazimbi likhombisa ke kufuthumala 30 emusini akushashisa kule nto nzawo letoke kanti ke 29 lapha ke la ePhalaburwa ngolo lomuhle sifunza iMpumalanga mabukwenza lifana nabo Sekunda likhombisa ke kuphola emalahleni nangalo Mihlibek njengoba lapha ku23 30 lapha ke isikhukhuza lashisa kule nto nzawo letoke kanti ke lipholile embombela emkhondo lihlelo lapha ku21 likhombisa ke kuphola na kule nto nzawo letoke kanti ke sifunza kwaZulu Natal inzawo lefana nabo Vryheid likhombisa ke kuphola wehlelo boUlundi boRichards Bay boDurban lapha ku23 Port Shepstone ihlelo ku22 kanti ke naseKokstad ihlelo lapha kuye ke la 21 lokusho ukuthi ke la lipholile kule nto nzawo letoke kanti ke sifunza Eastern Cape mabuka nzawo lefana nabo Gcebeka hleli lapha ku24 kusho ukuthi lipholile kule nto nzawo letoke wehlelo boEast London kanti ke mabuka eMthatha lapha ku23 malitswa i21 eqonqe hleli lapha kuye ke la 25 kanti ke sifunza insholo la Kapa ngolo lomuhle nzawo lefana nabo Fredendal likhombisa ke kufuthumala nga28 kanti ke Glen Williams lapha ku31 likhombisa ke kushisa kule nto nzawo letoke Beaufort West lapha kuye ke la 29 nangale ke la iGeorge hlelo ku24 lipholile kanti ke Northern Cape inzawo lefana nabo Springbok lafuthumala njengoba lapha kuye ke la 29 31 eUppington kuyashisa kule nto nzawo letoke mawuya kuBokurumani nangale kuBokhimbali likhombisa ke kufuthumala bodi njengoba ehleli lapha kuye ke la 26 kanti ke sifunza iFree State inzawo lefana nabo Welcome likhombisa ke la kufuthumala kuBothaville nakhona lapha kuye ke la 26 kanti ke sifunza iNorth West inzawo lefana ke la nabo Ottosdal Bulletinberg boPotchefstroom likhombisa ke kufuthumala ngola lomuhle ngisho ngisikungako benguphathele kona busuku abube ngilobuhle